Hi, ngasi yam sati na talle video shoot chu tawdoi ne adusu yang na makeup ti tawdaba makeup tawba manba aduni na tawdoi se asigi problem sigi solution nude ki dewy look tint sunscreen SPF 50+++ sise khitang laraga ko skin da yam yang ne absorb oi ki tayra matung da skin se ngauthurok pa dumain tawe aduga chanap lawbi oi de ado ai mamai daw jingmung tayraga yeng wina di haba ko any skin tone ga chanani aina ado sigi dewy look se gi skin da tayra matung da yam naturally healthy glow ma pirak pa dumain tawe ko ta yeng bada BB cream foundation tayba dumain tawdra aduga aseng with DC tint sunscreen khaktani ba skin se yam hydrate thame aduga protection ju pire makeup ta sunscreen amasung moisturize tube amada loinamak fangadoine mai sibu khara langkhatladi lipstick khara thajale blush khara thajale aduga eyebrows exale lore agi mamit sidi yamna yekpa male ba ko duna mamit yi aroi nei dra yengbuda ear test command ro oramadi fazaroi dro ado myam ka aina tai base noina pamba taragadi ai siga QR code thamjaramage scan taraga dum order to biro bye